Na svakom pismenom ili kontrolnom zadatku obično đacima uzmem mobilne telefone i stavim ih na jednu klupu, verujući tako da sam ih sprečila u prepisivanju ili bilo kakvoj vrsti prevare na pismenoj proveri koja je zakonita stvar. Međutim, odnedavno se u naš svet i obrazovni svet ukotvila veštačka inteligencija koja se ne mora nositi na mobilnim telefonima, nego koja se osluškuje na drugačiji način, tako što se učenici pripremaju za različite pismene provere na ovoj platformi, odnosno pitajući veštačku inteligenciju kako da na pismenim proverama daju adekvatne odgovore. I vrlo važno i veliko pitanje jeste šta ćemo mi sa time, odnosno da li možemo to da sprečimo, a znamo da ne možemo, i kako da se nadalje sa time nosimo kad nekako sa time ipak moramo da se nosimo. I problem sa veštačkom inteligencijom nije u njenoj upotrebi, jer smo danas često skloni da je nešto priupitamo i da joj zatražimo savet, nego da li ćemo nadalje moći proveriti autentičnost nečijeg rada, jer je ona sve bliža ljudima, odnosno čoveku, i sve je dalje od onog veštačkog ili izvitoperenog. U tom smislu, kako ćemo mi ljudi proveravati njenu neljudskost ako se ona toliko srodila sa nama i ukoliko daje povoljne alate ne samo odraslima nego i našim đacima. To je, rekla bih, vrlo teško i mi nismo obučeni kako da se sa njome borimo, ali možda možemo da povratimo poverenje u autentičnost ljudske ličnosti i da umesto da ohrabrujemo lakoću u istraživanju različitih tema, dakle kako što pre da saznamo nešto, kako da dođemo do odgovora, da oživimo proces, odnosno da pokažemo đacima da velika draž proističe ne iz rezultata, nego iz procesa samoga, odnosno iz jednog ne nužno dugog, već možda kratkotrajnog istraživačkog procesa koji nosi sa sobom određene draže. Dakle, da li je uvek cilj da se do rezultata dođe? Može da bude i nije, ali je nekada mnogo lepše šta se u tom putu do cilja nalazi i sa čime se na tom putu srećemo, pa možda da u učionici osnažimo proces, a ne rezultat. Ali kada budemo osnaživali proces, a ne rezultat, onda nam i ocene neće više biti važne, a onda će to biti trenutak da se revidira obrazovni sistem u kojem ocene jesu najvažnije.